Nilaka program ke ho pula ki pat sai sangaya mai pulupa babathin lobina binge Amen. ki sai ni ji chungke the lo chu chu ki pat hu ne cha ne se no me amas perin Pune KWS revival program tidio ham ke zong tu chan ta confusing na between the kan program ne di wala satim tam tao min Manipur lam ke se ilo chu la satim tam tao min it was all sila na de sak now ilo ne ngai lut now si in ke ma ne hin covid so ma sa pela ke pa ko kai se pastor he lam kai ho zo si le hom pi de ho zo si chung ke pa ko kai se ke ka changa flight a ko to ngam lo hin na si ya che bodyguard ye momon ke poi hi ama se e usually poi mon na zo si ya e to busy kana wa hi ba ma che no ke pa ko ga se Bale ki mansana no min Pune KWS member ho na polai phele ji bin anom pasahin bo no bin pathe na bo halang chanchui se kadin abale tun lahi azo ala isa gaptip lam zonin ti chu kan sa do no min ken jong version chum me ke kalungia chum zo si lo na ki le do ho he ke matai kong ki le do hin chi masanga chu ka thenge chu isa padiu ba na chu isa deu hi thilo pin din ka thenge ilan chi nya
Gamtip lang zone tiyahi apol so ihon naso ay sa kawanong gamtip gam zone ni tiwila kinobe ga complain na tuwi loy ami zo pa so ram tiam lang panin ati so gam so selo ni alam pis na gamtip lang zone at mo pa pumin tiyahi sunyam sa ga siyen lang Amen.